10 dobrodošli u prvu epizodu Games TV. Znači, kao što ste vidjeli na Facebook stranicama, novi sam na YouTube-u. Znači, snimat ću gameplay, koliko ne znam šta je to, to su igrice, znači opično gameplay. Biće i nekih tutoriala raznih. Znači, sad ću vam sve objasniti o meni. Znači, zovem se Petar, prezivam Kršanski, malo nekom neobično prezivam, šta da radim. Zovem se Petar, prezivam se Kršanski, živim u Sopotu, to je negdje mjesto pored Beograda, tako nekako Mladež, tako Nemeniković, tako nekako. Selo Nemeniković, ja živim u selu Nemeniković, radi kazać u Sopotu. Onda rođen sam 27. jula 2003. Znači, ja imam 11 godina, sad ću u julu da napunim 12. I eto. Znači, o snimanju na YouTube-u inspirisao me Serbian. Znači, ja sam sam nešto hteo da snimam, znači, prema ljubavlju, prema YouTube-u i prema mojim gledalcima. Budem uopšte imam, a ja se nadam da ću snimati valjda. Kao što ste vidjeli, znači, za snimanje bit će 2 dana razlike. Evo, sad ću sve detaljno objasniti. Znači, danas je petak. Sljedeći klip izlazi u ponedeljak. Ne, u nedeljak. Ne, u ponedeljak. Znači, ako sam pogrešio, ispravite me. Ja ću, možda neki dan bude i pre, zavisi, pošto idem u školu, pa nimam, ali sam jednako ja popustio u škole, ali da ne pričamo dalje, da ne dužimo, da se vratimo mi na YouTube snimanje. Znači, što se tiče drugih snimanja sa drugim youtuberima. Imam jednog druga, isto koji se zove FansTHD, znači zamolio bih da i njega pratite, lajkujte. I eto, to bi ja volio bi i mene, tako i sledite, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I da ima nam milijone pregleda, ali ko zna da će se to desiti. Znači, sve sam rekao, znači, to bi bilo to za ovaj klip. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. U komentarima mi slobodno napišite igrice koje bi ja voleo da igram. I to bi bilo to. Pozdrav!